abuyugan ti asasu ikiliwekti agek na samsamit ngem tagapulo asabayan ti aprus apiras ti buko ililiwekti areng-eng titileng tilapayag umaikan ubyak ko mailiwag ko na iken ka. Denggem ubyak ko, denggem ti bagan ay ayaten ka, kasta kamen kanya. Denggem tuy aso, iling tuy puso, nabayag la idin, adita na dinilim. Denggem tuy buto, butok tuy puso, aw-awagan ka, tenggem ka din ala umay kato'y sibay puso umay payapay tapnon maep-epan ilig kansenay ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamo inairok nga arapok apuyugan ti asaso agit na samsam itngem tagapulot asabayan tiap aprus apiras di bukbuko ililiwek ti areng-eng mangtitileng tilapayag umaikan ugyag ko mailiwag ko na iken ka ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamo arakop abuyugan ti asaso ikiliwek ti agit na samsam itngem tagapulo asabayan ti aprus apiras ti bukbuko ikiliwek ti karinyuni ayat ti damdamo inairot nga arakop abuyugan ti asaso ikiliwek ti agek na samsamit ngem tagapulot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot